ko ke hu fa mo ai he talamalo e fonua manga hi talafa tap ko do pe o ku fa o atu pa mehen ka ada mo fa nga mari ko ni ke o atu ai mo proklama ko ia ko te funga fonua alo au ai o ku fa hoko atu i he wiki ko do be mehen pe mo palofesa te da socio laftani a pa dama pe ka inga ku wongo le rea tu pe ai por kala mapa mo fa ho an ke mo tolu ki apina lama ki tau vai mo tau kamata i por kala ma ko ni tu funga fonua alo au o ku tata le re ki mo tolu ko da pe ku mo si lava mai ki lotoni pe foka te mo tolu ko da pe te mo to ki lava mai ki tau kau fataha i he por kala man te mo do mata i he por kala man fa fe ti mo tolu ke mo to ki share te pe tau por kala ma ki tau ina ko do pe i he ho da ni foka ko fefia ke utata le rei por ofisa ki he mana ko ya lo au i Kenpel malo e tama e honi por ofisa pa malo mo e nga wala pe mi hen fefia ke por ofisa fefia ke family pe mo e mana lo au i he popongini i hodan Ao bito solo e ko repe ke u fangatu e talamalu e fonua no tupe mo e ako ka ta ke whakahoko e tau polokalama pea o ko werei pe solo pea pe ke alusane mo e whamiri pea mo ngā o me hene lo au ka u whawheta i pe i ngā hi whatongia ke heke na ta whemo i kina ki ai ka e mālo pe tau ke i mau taimi ta i wā mo wā i tā ke whakahoko e tau polokalama tau wā i wā mo e tau community i muri pe mo tonga pe ka ku whawhoki atu e uhoro o wā. Koi. E professor ko ne tu fo ke dai ni mi ma ku mahino pe tu unga ko ni ku ai ki mo ki alo ke tu unga ko ni ku ai ko tau tu fa politikare pe me tonga ko ta ha foki ko ilo ke me ai pe ko ta hai nga hi ngo fa mo ta i he community fa look for i maman ai ano ikuna ko ni ki tala tonga ko ni ha mo pe mo mix hono plat ka ko ki tala ko ni ko em tongi ki tala ko ni nei kuna ko ia American Idol ko taha eni mahalo ko fofua to ko taha eni me he Pasifiki to ko taha tonga to ko taha me Pasifiki o kune fofua ikuna ai fufe auhi taha ngai fi auhi talenti ti la la ita i mamani o ku ilo ko American Idol ai kune ikuna ia na hoko ane afi ai fi auhi ko ni ai fainolo pena ne kau i he toko ua koe tuki mua pena alo peo ni hanga i kuna ai fe auhi ai kone tu ko ia ko taha eni ha ngong fa fia eni ki he oku tu fuke dai ni mi ko ki tala vo fuke ni na nofo i Hawaii tupu hake pe ai kone tamai pe me hatei ho kone fae pe me tatakonga pe to ki ai pe mo na unga hikonga palangi mo hikonga ha mo mo hikonga atu ki fe ia ka kone tu kana e whanau i beki i tala woko ni i Hawaii e nau tupu ai pa nau to kimua ke nau hiki ki Seattle na e ako i pehne tangata e ki he hiwa pe na toki malolo atu pehne tangata e ki he ngahi mahina atu pe ki mua pe a toki hoko koni ai fi au koni i he American Idol ka ke ko e tu ko ia na fu ko kai ko Hawaii te se fo na dohi e na claim ko to taha ko ni na pehe ko all of Hawaii na hanga o support ia pena fu toko la e bido pe kai ia kai ko island pe ka Pacific pe ka Tonga ka Hawaii kana ka pe mo ka palangi na to e tongi na loto i nga hiwa na ni whakahoko ko ia i he whi au hipa ko taha ni professor Hangongo matu aki mahu inga ki tonga tatau te whito ke nau tunga whakatak mamata mo ti whai pilihote me hafua ngai mea ko ia i hei kuna ko ni Io tonga ko ke yonga tu pe ko ia io ko tu ko yongo ongo mahu inga pa ko ongo
oku whanā fotu pia tumutumu e ongo koe ni he ngahi uhinga keke. Koe. Ko ke o stala noa mai koe ki ni iyo e ngahi uhinga. Ko he fuafua Polinisia eni. Koe. Pia koe Tonga, ko ngā Samoa, ko ngā Island, Iris. Ka koe fuafua Polinisia eni, ke ne alu o fika uluaki, pe alu o kau I hono I he whiauhi ki he alu koe ki he top 3 pe alu ai o ua, pe alu o ne mao. Koe. Pe hangepe ko tala noa Tonga, koe ko ha mea si. Koe. Koe reka koe ni, koe hau me halaine tongi pe me ha te iho. Koe. Pe oku pehe ai tau whanau. Koe. O ware pe ku asi ha fo I toko taha whakawaha apure ana. Koe ki whanua si tau tolu. Ka oku lahi au pito e tau kakai he umala o whanā fotu ia fihi whakamāmani la. O kui kai ko hato ki hoko eni. Koe. Ka koe kuhinga koe taimi ko whanā fotu pehe ai hataha me I Tonga. Pe ko hawhanua pe ka kou tala noa ki Tonga. O kuhinga ia he tala noa toto, mo tala noa TNA. Na o whai pe he laine ko ia ai fo I mea whakawaha whanua pe whakapure anga I ono aho. Ka koe ne toi asi mai eni. Koe. Me he haa koe ni. O kou lawe I pe ai whaahinga koe ne tongi, ka koe ke umau ke nau whakaiki. Ka kai ke uofu au ia he taimi o ku mofisi te heni mai aha fo I kalofiama Tonga. Pea ku nehanga whakamahino mai ka ki tau tolu. Koe ka kai ki tau tolu na tau whai me alawa mo whai me alalahi he kuohiri he kutoi asi mai pea he ahon. Ka pau te ualo au ia sio le reiki he laine koe ni I Samoa, I Tonga, I Hateiho. E ko Ailani. E asi mai pea ngahi fo I afo ia. Ko laine na nau whai ai ngahi tukutuku lau mea lalai o kuohiri ka utoi o pehe pea anga ia alu a historia mo whai ngahi. Koe. A koe mea koe nuku hoko. Koe whanau nau me Tonga, lahi au pite ngahi tala noa me ngahi tālanga. Koe mea ua o ko usio ki he reka koe nina maalohi mai he ne mo uipe ko mea tolu ko whialawe no ki ai. Koe. Koe ulo ki, koe nai hanga he ofa ai reka koe ni ne ofa ke ne tangata e ki ka Rodney mo ne more ne tangata e ki mo ne mise ne tangata e ki mo umea. I hono wā mo ne tangata e ki mo ne whaapa mo ne talanga fua ki ai pe pehe ke ne whae ke aliri. Nai hanga e fo I wā o toko taha koe ni, mo ne ngō mātua te whito ke ne tangata e ki. O whakatupu ai fo I iwi, na I kai ke hanga he re ka ia o whakatoka ngai, ka koe iwi na e hau tuku whakaholo hau he toto pe a hau whakalau maarie mo e haa no to whainga whakarea. Pena e siorora reka koe ni he fo I iwi koe o ene tamai mo ene talango fua. Hape bia ne talatu he ne whae na ne whai. Koe o mea ke ako me iai e tau whanau. Koe poeni he ni koe whakaapa mo e talango fua.
Pe aku malawa rewa he talangofua mo e whaapa I ki tama ko e ni. Ke me whanau I mai ai fu ngā ue whakamamani lahi. O whakamahina mai ai e umea ko e ni ko hono laine na na os whai peki mua. Ko hono tonga, kakai tautou, ko kakai toko si. Ka aku whai e kakai tonga ia ngā he mea. Ko whai fōfua ki o tau population, ki o tau toko rahi. O tau me I e ua kilu ki e tolu kilu whakaluku fua I mamani. Kai. Ka kuhanga he kakai tonga ni I o ka wai re ka ko e ni a William William Yam piko I am no ui ni I o ne hanga rewa e o whanau I mai ai mea whakatonga na tau whai I e kuohiri neongo e tau toko si I mo e tau si I ka na tau pure anga hau o koe hanga mau pehe u ngā wep maonga pehe ni a oni o whakamanatu mai ka te au ai tukutuku lau mea whakapure anga hau empire e tau whangakui he kutoe asi mai Koe. Kau whoki mai tonga koe uloa ki koe talango fua mo e whakapapa I ki tama koe ni ke nengo mātua mo ne ofa I e ne tamai koe rea soni koe ke tau wako mi ai o kui ai pe iwi whakai tuku whakaholo iwi whakai anga whakafonua pe ko iwi whakalotu pe ko haa no whahinga e te tarango fua mo e te whakaapa ke te ongo mātua pe kui ai pe a hono ola ka pau te whai ke tonu o koe me aia e tonga koe talangata a o ko os asia he o me alahe o historia o au ki he ulaine hou eiki au ki he ulaine tui ia ni ia ina nau talangata mate laine ko ia pe alu ia ki tua pe au pe ke tau nofo whakawhamiri ko re sonia I ki tamasi ko e nika te au ko ne talango fua mo ne whaapa Pea o ku ngā ue vai ne hanga whai whakarere e fwoi mea ko ia. He koe talango fua me whaapapa maupe, ki he ongo mātua o ku pāre maupe, koe ke tae pāre. Koe. O he kai ke pāre he ahoni, e pāre a pongpong. Koe talangata ia ki mo tae whaapapa ki he ongo mātua, o koe ke pāre. E maupe ho mo ui au ia mo kai ke whakapare ia ke koia o mea whakai mo ui whakai tuku whakaholo pe whakalau maari. Koe. Hi koe whakakaukau ia talango fua mo e whakapampa koe mea motu au pito ia pe aku talanoa kia ngahi lotu kotoa pe mo e civilize kotoa pe pe mohono ngahi lele. Koe poini uloa kia ki tama koe ni koe poini ua ko ne hanga whakaha I mai nā lawe kia ane nai. Ai lau maari o e tonga, koe si a pakiki, koe tau me a ia iono ao. Koe tapuku I tangata, koe si a maangangako, koe si kaiola, koe ulea ia, Nei kai ke tau konsita ICE, na tau konsita pe ai mea ke tau whanau I mai ke lahi. Pe aku asmare mai ki tamasi, mea iem, ai mea ko ia I he nei kuna ko. Ni ko mea whakaosi e tonga. Si sio I he kau whiauhi, Polinisia na nawo kau he whiauhi ko ini. American Idol, Kata. Na ona toria tonga, o ke ano kovi ona. Na ona toria whakawhekiki he hiwa kau pālangi, mo afo a kau pālangi. Mona. Ko mea kona wiki ai ko e kau whakamau me he kamata anga o au ki e osi ai whiauhi. Ia nau toi talanoa pe ki ai I he alu koeni o whaose whiauhi I ane afi. Koe. Ko ngā he ko hawa a Ian Tongi, o mai e fo I lau maarie, whaka Polinisia, whaka moana, whaka otumotu, mo e afo ko ia hanga e ia o whilalawa aki a ene hiwa. Nane hanga ia to oa,
ai loto e kau whai CV, he tika ke nau sia na tola taha Polinisia, o ku hau koe lea koe na nau ngawe a ki me pehe, o ku hau pe hanga tonu koe ke toi hau, kofu i maa mea, hau pe hono anga to tonu mono, lanu koe Polinisia, koe Hawaii, koe Tonga, koe Haamoa, hau hanga tonu, koe ke toi hau ia tui maa fute unga koe, koe whaahinga musika, koe whaahinga, koe whaitaki ki hataha, i kau hiwa i loa mamani. Hau pe ia, o mai e foi whaiva, mo e foi tufunga, mo e foi nima mea, mo e foi mea ko ui koe, mea tu whaiva, koe foi rea ki arts koe whatonga. Hau pe ia mai mea tu whaiva whaka Polinisia. Koe. O hua i hanga tonu mai mono afo, hanga ia mixe a ke uhiwa koe nane ngawe aki. Pea maure vai ai foi for all original, maua e foi makehe, pea to oa e loto mamani, to oa ai, pea mo loto e kau whaisiri. Koe. Pea hau pe reka koe niu sino, tapu moia, ne kai ke ne tokanga ia ki ai nane, hau pe ia loto lahi, kai ke hanga he ne sino, o wesia a ene hau pe o whakaha mai pe ia ki mamani, mo no lau maari e whakai o tumotu, mo ne afo, mo mea kotoa pe mei hono historia e tonga kai whakafoki atu, Koe. Mo ni apito profesa e whakatalanoa koe ni kuke whai. Ko hinga he koe, tau whanonga pe foki he profesa he lere koe ni ai American Idols. I hinga he komen ko whai he kau whamau ki ai. Mi he kamata anga pe ne fo i hiva koe na edition aki o a o ki he ne osi. E nau komen ko ki ai nau talange koe me e taha i whi au hi ia ko te maari e koe te hiva. Mo tō reo mo mea. Ko mea e taha mahu inga mo ia honoua. Ai malawa tō taha hiwa ke au atu e ne hiwa ke he audience. Ke kakai kou whanongo. Lawa au ko nau loto mahu inga maari e ka nau tolo a hiwa kou ne whai. Ke o ngawhai mea ke he ua kou nau wha komen mau pia e kau star ko ne he whamau. Ka au ne nau sio ko kia iem na ne lava le rei. Hena aspe ia i he ne hiwa i ko ia he audition ai e hiwa ko James Blunt ko Monsters ai ko na te muna ne hiwa ia ina lava ke ala ki he loto ka fua mau na tang te au ni ke fai no lon da mamata ane af na ne te hiwa mo James Blunt e fo hiwa na te tangi pe masio te sio ke ka fua mau kuna a tangi pe mo kina tolu nga kulava pe masio hiwa aloa o ka ko tu na ka lele nga hime pe he i he ne mea. Paka mea leha no tolua na ke lawe ke ai profes. Ai fia koe ka whuka mau he ne lawa koe ki iem o mai e u island style mo ngahi afo hiwa whaka Polinisia, whaka Hawaii, whaka Polinisia. O ne hanga o ai ke ngahi hiwa koe na nau edition na nau hiwa aki. Maari e te whanonga hanga whi hiwa koe a Lina Ridge na ne hiwa koe Stuck on You. O si anga puka kai e hiwa koe ne mea hanga i eme ai mo ne whanki flavor whaka Polinisia ki ai koe taha ia mea ku hangina ki talanoa ki ai profes. Na e hange ko to o ai loto kakai he hiwa maari e koe na whai i eme ka koe mea mahu inga ia ku ke talanoa ki ai profes. Io koe e tonga. Koe foi hiwa kona Monsters, he? Hai koe tama. James Blunt. James Blunt, he? Yeah. Na te kai ke mana koa pe he foi hiwa ia o au ke tuunga ko ia i ono hiwa i EM. I ne hau ko e analytic, he? I logarithms, he? Aia, koe winga e koe na mawhana pe a James Blunt o hau, he koe ni kala noa ia na e hanga e le kani o toi o mai e fo hiwa ia ko ia o toi o ngoa ange ia. Ka koe mea ia koe maari e ke ako ki me iai koe ai tau whanau e tonga, e mea koe ni e.
Koe mea koe o ku te ilo le leiki ai mo te saika hai pe ku te angai mo ia pai blood i e toto. O kui ai e fuuivi ai ka pau te hanga o ai whaerei mo whakalalakai mo tānake atu ha o mea fōki ai. Koe mea koe ko asi mai koe me he ki tama koe ni. Mea ien. Koe. Pea ku whakao fore ma koe. O ku malawa, koe poini koe ai, kai whakafoki atu. O ku malawa e he tau civilise, o ku ikai koe civilise pe ai wesite, pe ko isite, pe ko Afrika, pe ko fe. O ku malawa e he tau civilise, ke me ave ki tau tolu i a whainga malae, ki he tumu, tau potu taha i mamani. Pea o ku ilo ngai he malae ako, koe ngahi vavanga, pe ko ngahi teori fōu he malae ako, ono ngau e a tau whatata pe ane ko Profesa Augustino Mahina, au whana lot mo e ako. Kune hanga whakotu ai vavanga, pe ko teori ko e tā mo e vā. Ane mo koe tō ke ia ai, whakae uhinga, ka koe poini, o ku alo e fo i vavanga mo e fo i teoriko ia o fihi i e re volo tau potu taha o e tala noa ko i mamani. He ahon. Pea koe poini a koe o pehe ai tui ai lo au kake. Ko lo au foki au me whaapapa i mo ne hanga hiki ha whaahinga i lope. O ku ikai ke nofo pea ke mea whaatonga. Ka koe ku poini o ku malawa e he tau civilise, a e ni au asi mai he reka koe ni e ne hanga o whaifio o country music mo e whaahinga hiva pena ne hiva aki ai lau maarie mo e afo whakaporinisia. Pea koe hanga he reka e i e mo toi ome mea maho inga taha i e mea tū whaiva pe koe arts e tonga, e umo o mabao. O ne hanga o mai koe whaiva, pe ko whahinga mea tū whaiva, pe whahinga arts pe. Ko hono kama i mata, ko loto e tangata. O koe sentai whaiva, pe koe mea tū whaiva, he atamai e tangata, he intellectual, pe koe mind. Koe mea e kua whangatuku ki ai a mamani, i kau filosofa hau ki tonga hau ka Profesa Whakahelo, Profesa Augustino Mahina, mo ki mautou, tautou. Koe mea tū whaiwa pe koe arts o ku luo taha pe hono tamai mata he loto e tangata i he heart. Pe koe mafu pe koe hano whainga whaere. Pe koe mea ia koe taha koe nai to e mālohi pe he ai i he ngāu e reka koe ni. Hene kai ke ne hau ake hono ata mai, tokoni pe hono ata mai ke. Hiwa pere kaya mi hono loto e uho mama. Hiwa pe mano loto, tau hono loto ke hene tangata e ki tangi. Ko mea whakaporinisia ia e maa whana pe a tangata porinisia e pa tangi, koe koe mea whakamamani lahia. Koe ngai kautsa ia whakamaa ia ke ti tangi. O whakailonga ia vai mo e vai palo, koe tangata ia ke ui, koe tangata. Koe Porinisia, koe Tonga, koe Porinisia, koe ne tangi pe ana ia mawhana pe ana ia pe koe tangi fia, pe koe tangi mamahi ku tangi. Koe nofo ea koe ai mea tū whaiwa, pe koe whaiwa ai reka koe ni hono loto. Koe ne tangi pe ana mālohi e nokonga Porinisia, whataha haa moa mo tonga. Koe ne tangi pe e ni o tangi, mawhana, tangi e pia mamani. Teke sio American Idol ia mo e umea kātua ko iahe, he mea koe tangi pia mawhana pe hepa. Tau tangi, ka whakalau e tangi koe a iemi koe foi te au i koe ni. Mahalo kua o tua honga fulu, tangi kātua he pe kau whai sivi tua honga fulu, tangi e pe mo takai. Ka koe hae mea koe ia, koe ili ia, pe koe mana ia, o loto e tangata.
Koi. Hane tonga whela lau koe hina moritoni, omia consenus, o ange hata mai mata. Ke te kalosi o ka lawe a mea ngā. Pa koe me fo i konga tā o ne tala noa o ne koe mea o whataha ia e loto i tanga tā mono. Loto moe ata mai ko pure a ngā ia fotu talo ni ai tala ai o whaitonia. Ka koe tala noa ke iwi o loto i tangata. Ka wavoke ato ko ki mawhana pe kopsa. Ko manatu hoki palofesa he tāwhi mai ki sa whaako. E ta whakmahu inga whuke. Nak whanonga he tahanga i konferenise ai Universite lo au i na mo whahoko pe i Universite ko ni Tonga, i lo au i Tonga i Pahu. Nak whanonga i he lea a Dr. Okus Mahina. Ai nane whakamatala whoki i he konferenise ko ia ki he mahu inga ko ia ki he tau kakai Tonga, ki he tau whanau me ka wako Tonga, ke nau ngā ue aki e ngahi, e he whakatotolo e tau ngahi mea whakatonga, mai tau wanga kei whakaporinisia. Ko inga he kuai kau pālangi ia ngunau mai na tolia, ki o mai na tolo whai na whakatotolo toke taha na tolia, he tau ngahi mea whakatonga, o mao e nau toke taha na tolo, ai ka tau e tolo ngā ue ake, o mui petatori he mea koe kau pālangi e nau ko hape e nau whanga koe na ki tā noa mai nai o mea koe tāmo e wāna e whotu koe e Augustino Mahina mea e taha koe kakalana e whai koe konai helu koe hafua o mea ko whokotu mai ke ngā ue aki ka kou manatu whoki e palofesa na e tama toke tā me Britania ko Dr. Mike Bottle O'Rourke ai ko Paul Dorek ko tamaiki ko nani fai ene toke tā me Tonga he ko fai foi film o ne fai ia he puki whakadevolo me mea ko atamai e benefit do tak mai e tama mai ko o ne ilo i ko taha Tonga au o ko i he alatu he laine ko ia pene tamai kau ke uhanganga o whakaanga iange ene foi filimi ko na mau ene toke tā na ne hike foi filimi baba ka ko nga be na talange ki ai o fa pe filimi ko ke fai ka kono pala mai ia ke mau hanga ko matoka kai Tonga fai ma whakatotolo i he mea ko ia ke mo mai mui ai he ku ia ngai mea whakatonga ia mo ngai tapu mo ngai ulnganga whakatonga mo mea fia mau ke mau tolu mau mahino pa te mahonga rewa fusi fo ia fo ai ko mea ai ke fai ka ko mo hape fu mo tolu whakatotolo no ai pe ko ke mo ke mo to ke mau ngai whakaapa mo mea whakatonga o spea ko apa lava le mau ni to ke ta ko na ke ula ki mea pe ko sio ko foi filimi ko mea pe ko lotu ke tala tu lahi ngai whakaapa mo ngai mea whakatonga ko mau i ho foi filimi ka ko ngā pe ke mo oni pe ko o ke mo oni pe ko ia ka ko lele taha pe ke fai pa ko culture ia au ka ko mau tol tonga ko mau sio ko mau tol ko ki ai o ko ngai me ala ia he mau ulunganga whakatonga ko apa me mau ia i he foi filimi pe ka dama Maria pete ni hanga o note u mea ko ia ka ko konga ia o tau whaka ai tau kakai ke tau whai e nau ngai whekum whaka ko he laine ko ia ngau e ke ngai mea pehe ko ngā ke nau he koe ngai mea tau iloi to tonu ke tau wafe me ai o kukai ke sai ia he tau ulungang whatonga pa e maire ka palangi o mui ai ka ke ko taki afe pe ke ai e palofes ko ngā he mana i haki he tatoa mai ke laine ko ia Mone au pito, uho wawa, koe mea mahu inga au pito ia, koe poin mahu inga na e kara noa kia mahina. Kuo whau tohi, kuo mau mata i tohi, pia mau paanga. Tāna kia ke, mo mau paanga ai kau papalangi, mo kau muri, i he tau ngahi ilo tuku whonua. So koe reka koe mea i emu. Koe fua reka ia roto lahi, ke hau aki mo e tau wafo, o alu aki ki mamani, o kau he fufe au hi whamana wahe koe ni American Idol.
Ma kune te hanga whawhango ai whi auhi koe ni, whawhango a mamani, ma kwa e nerea ki ai na o whatoa ngā e hifo, e ne hanga tau ka vei koe Polinisia ia koe Hawaii ia na e tupu Hawaii, pakapau e lau toto koe tonga ia moe Samoa moe Iris. Ene hanga o whakakau mai o mea koe ia. Ka koe poini koe ko talanoa ki ai. Loto lahi e reka koe ni. Ha upe ia. O mai ake fo i afo whaka otu motu. He kuka inga e tau afo whaka otu motu mo afo whaka country music. Hanga pe ia o mai pa koe fuafua musician ia pa koe fuafua singer pa koe whaiwahiwa, pulotu hiwa. Ke ne hanga o ave e tau afo ki e fo i tuunga ko ia hanga tonu pe e ia. I e whi au hira lahi pe. Tako mea ke ako me ia e tau tupu. Koe o ku alu whaka tau tupu e nau hanga ai e mea koe mixed music. Koe hono whai fio. Koe uhiwa e a reka koe niu whema uia ke toi siofi analyse o whakarerei whakaako. He kuia e mea fufu i e ene hiwa na e malawa ai ke ne hanga o ta ake loto ka whamau mo mamani. Ko ene hiwa i mai a hiwa whapapalangi, mo e afo whapapalangi, kai fungani aki, kai afo whakatonga, ai melody, e koe fasi whapapalangi. Koe afo whapapalangi, kana e hanga e reka koe ni o fungani aki, ai ongo whaka Polinisia pe whakatonga mo afo, i loto he foi fasi ko ia mohono afo. He koe ufasi ka atoa koe nā kua hano, koe uhiwa ka atoa koe nā kua hano fasi, pa mo e lea whapapalangi, pia kua i hono afo e foi hiwa a takitaha. Hangarewa e ia o mai ai foi lau maari o ona whaka e otu motu pe whakatonga, e whaka Hawaii, pia mo e afo whaka Hawaii, mo ene ki i oku rere, o ne whatahae o mea ko ia, pia mo e lau maari e lelei o eleka ko ini. Whaka apa. Ko ne ai au maa o lunga o pita hereka ko ini, ko ne whaka apa, tuku kehange ne whaka apa ma ni talango fua ke ne o mātua. Whaka apa ki he kakai ko tope. Whaka ki he kau whai mau, kai ke ne hanga palahi. Whaka apa i hono kau ngā whi auhi, kai ke ne hanga sia lalo, sia ke nau ofa ai a tamai ki hao au ke he nei kuna. A ume kau tamayana nau mare e nau tau ria o pou ki ai hao ka atoa ai peho nau fu kau mui. Ko uhi ngā he koe re kāna ne hanga wha apa i ne kai ke ne sio lala pe sio maalunga ke hata. Pe alatu pe ia mo i fo i hivi ko ia, mo i fo i lau maari e ko ia, mo i fo i atamai ko ia. Ko ulu nganga le lei pe he ia ne hanga ia o attract mai, ne hanga mai attention. He ko whiwa mamani a kai ke awe re ka ia ko ne awe whe auhi. He lau maari o competition. Alu pe ia mea tani mo ne ofa ke ne tamai, pe a hiwa, tangi ka atoa mamani. Pe a tangi me kau whai sivi, ko whiwa kau whai sivi ia, puwe na roi mata. Whai hiwa ko toa pe pau ke whapete tanga atoa whi tolu ia. Te kai ke nau sio, ko whakapuri ko ia i tonga, o te kai ke whakatonga ngā e mamani e fo i iwi ko ia ne alatu mereka ko e ni. Beyond human understanding. Because no human understanding of beyond ya. Ko fo i mana whaka Pasifiki ni. Mana whaka Moana ni na atu ereka ko ni.
e Kai. pe ko a fanga tuku ko manatu ya ke mata no mo profesa ino fotu akau ko Kai. te he ino ko te me ta fo ma longa pita ilo fra musika ere ka ko ni Kai. fo potom ko me ya ka ave ke ni tangata e ki ko ina me ko i Rodney Kai. Pero kaya ko ne siyo ko ki ilo fra musika ere ka ko ni pe okuto e very wise and smart. Yeah. Ata mai ia pe apoto e ni hanga fai e fo i mea ko ni e ko fo i mea ko ni ne kai ke pe he ko tupu re fo nua pa ko pai accident, pai chance. Na ilo re rei e iem tongi a ene mea ko o ku fai ke ne mau a kia ia maaman mo kau fai si. Ya ko mea inkona ne fai ko ne tala noa pe he loto mo heart o music. Hange ko lau ko a William Shakespeare. Ko mea to koni e loto ko musika. Alatia mo mea to koni ko ya o fafanga aki na auto. Ko mea to koni o e loto ko musika. Ko musika ko ne mea to koni ko loto. Ko tala noa e William Shakespeare. Famonia hereka kanika favoke atu e tonga malo. Mahalo pito profesa ko tui mahalo ko konga lahi ku tala matala no ai I he maho inga ki reka ko niha I emtong ko nga o whakatatau pe mo tupu mo me a ko nau hoko e ko mo tolo ka nau tolo I he whainga ngau e ko ni ku nau whai e ko ki fo hiwa singkolo na ne o hiki ko I'll be seeing you na o wakai hiwa hao I ahe ua ko osi na e fika uluaki he rock and roll ko a Amerika fika ono I he iTunes I Amerika katoa but I say for na os alwi for fika fa ma be fika tol te you check he ahon kage fo hiwa e mahalo va be hani alona o number 1 he u va be beten alwi for na he top 10 go iTunes go Amerika pero de menga hiwa la hike ki tama kage ko nga ia e profesa ku ta o mai o tala no ai ki tangata ko ko yemtong pe ko tu mahalo to fa la yang e foi ata I whakatala noa ko ke whai me ngahi holo atu me ngai tawha ake ke. Io ko mea e kaha tonga e uho o babao Ko tu ko Amerika ko he ahoni ko le oni o e kakai Polinisia pe ko kai Pasifiki I loto Amerika e reka ko ni ko oska fe au hiri fakia e rekai o runga I kare pe au hiri fakia I mamani ka ko reka ni o hiri fakia ai a kakai tonga I he foi tu he mo meniti ko ni pe ko reka ni gua hono I vilahi ke ne ave ha fahinga mea whakamamani lahi pe mo Amerika lahi I he reka ko ni pake iloi mea o to esaya e reka ko ni he ko reka o kuanga moko pia ofa pia mo ngahi nau ko toa pete tau lava mao lele I whainga tangata o kuma o hereka ko ni pau kau whaampe mo tau tala monu ki ai ke ua nga liliu ka ne hoko atu ai fo I lau maari e pe kona ne hanga o ikuna ki ai e whia au ki toenga o ene ngā weno ne mo ui he kulahe ume ai a te ne hanga o whai mo ne hanga o ave mani I lau maari o ona I no personality tala noa kia kau whai wha mau pia mohono lau maari e hiwa tonga kai whafoke a kata Koi profesa na o si foke I kuna ko ki tama ane fiafi pau whakau ane fiafi ane po pe whakau e tau takmamata ke nau huka nau tolu ke sino ko ni ki tama ko ni he ko ta ko sino no whamaman lahe ne iloa wanga whakau pe waha nau mea ke takmamata huka ki ai ko waha ka ne huko so he nau foi tu waki CEO e takmamata me nau kau ngā wena nau pe he ke wiki hei la mo nau support e mtongi mo nau whakau sa ke nau ai lea ko mtongi yes sir ko nau tala mai ke kakai te mau sio ka mo tolu he wiki hei lala ai mak te o mahalo a tonga profesa ke fai ta wiki hei lala I tonga ko tui mahalo ko me aia e tonga
hange ko Hawaii Koi. ko Hawaii ko hu mai ko vana ko pau ke na hu mai hange ko tonga hange ko tala noa ko ena tau hu era he fo I kau pe au ko ni ko se kau pe au fa ha pure anga so ko se ai me fo I aho ya ko na so wai ko ya tongi ko I Hawaii ko tongi te Mana tui ko Hawaii na maolunga taki mamata. Koi. Pea na holo. Koi. Ke loe fo I asi kona tongi to makape taki mamata I Hawaii. Huka ato mai ko vana moe hafua ka o politician moe mea. Ai moe aho tongi ko tongi te. Fe maoreo ke puke ya tongi ene kei te holo. Aia ko hange ko dala noa. Ku kei ko tonga pe. Huma tonge huma hamboa. Huma rewa utaki mamata hatai mino ngawe haka tongi. E kaurerei ka tongi pato e kaurerei ka tau tongu. Heko sia koe hau koe populare ti koe reka. Hau me he feito. Te kai ke koe whamatala koe analytical no analyze koe ni Professor Elias Ofai. Ai uteita koe mo lock rhythms koe oi fe au koe ni I interneti oku te eki ko foi poi ni atonga mau inga oku te eki ke iai American Idol oi peheni ai mana koa mo toko lahi taha I loto Amerika mo mamani ai popo kia taha hiva koe fuka o popo koe ne o yen ko me Afrika mo Asia tahi ke mauri Pea koe uwhainga maari eia kia ki tau tau he ko tau ta ko tau hako ko tau whanau tama a moana ko whanau tama a teiho pea ko ki tama I nia o kune hau o kune lava ki tau whanonga mo ia e fo ire volo koi o sia ai whaahinga tonga e na o mai pia na au ke re volo ko nipa ko ai pe na ngahi si o na toruia ia e na sio pe na toruia ki ki tau tolu falo ku fua ia e na hanga pe o toi tuku pe tau tolu ta fa aki e ka o iloa ko ke fi ai hingoa ki tau fa na wa o tumutumbu kanai pe na sio na to ki tau polinisi amo tau tonga I tafaki ko reka ko ni o ku ikai o ku ka ke te aha ne tuku ana hataha I tafaki hiki ka to apeo alu moia ko fuma fie ka fa fo ke ton Mahalo vito Professor ko ti mahalo ta toinga ko ne ta taimi te ta ki alo fra oski ta ko nestuto ne ko ti ko ngalahi en minite ne me fa nima o ku ma o he tatala noa ko ni ka iem tongi pe ko pe ke pehe ko fu me ala yeni ko hoko pe ku fie ai ka kai ko to pe ku na support pe mo fonua me mea ka ko ta na tangata fo ke he tolu nima I he ta no fo ke ko instituto ne na tangata I he kupu tolu nima ko ta hawen ke kupu tolu no Professor I he ahoni pa te o atu ke te ko ke ta hoko atuai hae ngai kupu te talava te toenga te taimi hea. Ia ko kupu whihaka tolo noi. Tolo noi. Kari ke o hao ki ai kataki. Na ki whasi o ke tapaki koe. Koe tui koe eiki taua koe ai. Koe. Koe kupu tolo noi ko instituto ne o ik mo tau kainga. Koe tui koe eiki pure tau. Koe tui ko eiki pure tau lahi. O kau tau malu o tonga. Pea koe tia ke ne whakanofo e kau ofisa ko toa pe mo tutu uni ai a koi moeanga ai kau moeanga o i kau tau pea pure I o hange ko ne afioi e aonga ki he whonua ka ikai ngofua ke whai hatau e he tui I he tae loto ki ai wharearea.
Aia koe, whakaukau maho inga au pito ia tonga, Koe. O ke whatonga i ki he, kata, whatonga i a lere hiwha kupu koe ni, Koe. o ke ai me au te kai ke whakaho ki ai koe tau malu i whanua a ene a fio, Koe. Ko tui ko eiki pure tau lahi o kau tau malu i whanua, malu i o ene a fio o tonga, something like that. Kau kai ke iloi au pe ku pe whakahu pe kai nei toko hoko mai whoke fo i liriu ia koe niki mui nei he wā whehongo furu. Koe. Ai fo i awe koe ni koe o tau malu i whanua e me a fio. Whai e taimo tui wakano, e no pere tui wakano e ni paremia. Koe mea taha, koe fo i konga whaka o sipe o kupu koe ni o ku hu mai o kau mai ki ai ai whare area. Koe. Koe ui ngāpe i a taimi ka pau e whai aha tau. He kai ke lava e tui o tu uni toko taha i a te ia. Ka ko pau ke loto ki ai e whare area pe te tau, o tau, mo whanua pe i kai. Koe. Ko tōna koe konga ki o lunga i kupu, o nofo kā toa ai mawhai pure ko ia. Koe. Ko eiki tau lahi, e ko eiki pure tau lahi. Ko ukupu i rea, u phrase koe o mahuinga au pito e tonga. Ko tui ko eiki tau lahi. Ko i whakatonga i taha ke Commander-in-Chief. Ko i whakatonga i taha, ko eiki pure tau lahi aina i lalo. Ka koutui o koe uhinga pe ia ke Commander-in-Chief. Ka koe whakatonga i ono whakarea koe nau mahu inga. Koe eiki o kupure tau lahi. O koe ke ngata hene eiki toi pure pia toi eiki pia pure ki tau lahi. Eiki pure tau lahi. Ki tau pe koe kau sotia. Ka koe poini ai tonga o mai he hingoa ko ia koe tu ipe o pure tokota. Ke whatonga? Koe. Koe kupu ko ia, koe whisete sika atoa koe tu ipe. Koe mea pe o toki kau mai ki ai whare area. Whare area pe ta. O kai koe kabineti ipe mo paremia. Ka koe whare area. Koe ngahi mea ia o kutoki hu mai whare area. O kai ngahi mea whikau aku mai tu ie konistu tone. O kui kai ke hu mai pare mia me kabineti o kai ke nau marohi fe unga he talanoa o konistuto nepe ko talanoa o government o pure ai pure anga mo pure ai state pe ko pure whakalu kufua ai pure ai state o whatatau ke sovereignty mo tau ata aina e whonua e tonga. Koe. Koe tata ke whatonga i koe whoi mea koe ni mahu inga au pito he ku i kai ke makatu unga he kapneti mo paremia sai koe kapneti mo paremia o kuha o whoi noa ia he tala noa koe ne kuputolu ono Koe. ka aku nau aspe i he loto whare area pe hange koe kulawe koe ne hau kai ki whakaluku fua sovereignty state pe koe konistuto me whakaluku fua oku i kai rewa koe pure a ngāpe oku pure ai government. Koe. He ko hai ai government, ko hai ai pure a ngā, koe pare mia mai kapneti. Ke whatonga, Koe. Ka koe tau tala noa koe here volo koe ni, oku i kai koe tu ipe, ihe kupu tolu ono, koe tu ka ko no ai koe ke whakangofua ke kau e whonua ai kau sotia ai tu ipo ke kau sotia e whonua ke tau ko paurewa ke hu mai whare area. Ai a koe tau hikia me he pure ai pure anga
ki he pure ai konistuto ne pe ko state pe ko hono wa ko state mo government tau galora to hene tau alu me fo ile volo government pe ko pure anga ki he state tau ki kai tau fa atala no ki ai tonga hu mai fare area ko konga ia o state ko hai e ulu he state ko tu i ko hai e ulu e tau malu i fonua ko tu i ko fa mau anga ko fare area mo pure anga o ku ulu katoa e tu i aia ko ulu mo oni ko e fonua he konistuto ne ko state he guerra o me apehenia ko tu i pe ia e roto pe finangalo ki ai mo kupu e taha o separation of powers ko fare area ke kawai fa mau anga mo kabineti ia mea ko tu i pe mo kabineti ka ke taimi ko aru pe he ma fai pure tu i o ku tau kala noa tau tau he level o state ka kai ko level o government pa ku kai ko level o fa mau anga pa kai ko level o fare area taimi ni fa taha e fare area pe moya pe mo tu i he tau kala noa ku tolono ke fa tonga o ga ire fo i ku pu tau kala noa tau he tu i mo hai mo fa mau anga ko rea fa i kupuia tau tānoa tau he tu i mo hai tau tānoa he tu i mo pare mea mo kabineti Pagua rea fa i re volo tau tānoa he tu i mo hai mo i whakara ukufua ukupu separations of powers ko eni ka koe tai mea ko ku loloto whakapolitikare ai politiko i natula political philosophy political science e tau tānoa ke mea ko i government o ku ke Wikai tau alu foke tau me atonga tau alu ke nofo he government Peko mea teke ki ai kau ai wha demokrati o punau hao na tolo teke i he government ka koe kupu pea taha o state whakaluku froa i he malu o hai not under the prime minister no i he malu e tu i ko state ia ko foi mafai pure o ku whakaluku fua ku ne kato i o ku ikai ko pare mia i tu a constitutional monarchy ka ko tu i tau keri tau toria me teke whakademokarati talo ene kamata mai o tau teke he government whaia te ara ke o mea koe ka koe luo taha ka koe whakapuku ia koe ai mahino tonga Usai pe ia. Ka aku ikai ke pe he ia. Tau alo toko taha fitu mo hiwapa. Tau ikona. Tau ikona fe i he fe kupu pe taha o state. O constitutional monarchy. O ku fi. Pe aku ikai ke whai ngofua. Ka koe kapau te tau nofo pe tau tolu he whamau anga. Koe tau ngata anga ia. Tau tolu e taha. Ka pau te tau nofo pe he government, ko e tau ngata angai e taha. Ka pau te tau nofo pe he whare area, ko e tau ngata angai e taha. Ko e toloni pia mo e public, mo civil society, ko e ne kātou ia pau toi pe he, kau filosofa, na tau sta anoa ki ai. Toi kau mai mo e media, ko toi fo i kupu e taha separation of powers. Civil society, media, whamauanga, whare area, pea mo e paremia mo tu e ko paremia mo tu na i executive ka ko i foi re volo ke e fa fo ke atonga ko tu e professor mahino bito talanoa kon he kuptolo no ko pe ke ta almo fa aus ke kuptol fitu ko tu mahalo e lava aus e ta taimi he kupu ko e tol fitu kupu tol fitu o ngofua ke tu i ke foaki ha whakamore morei. E ngofua ki e tu i whakataha tokoni, ke ne foaki ha whakamore morei, whakatui, ki hataha, pe o kone mau i halao, o kaua i hataha, ku halaia i hano mau i halao. Tuku ke ai ngahi hopo whakailo, impeach. Ai aku
koe toi mawhai pure ne tu i maaria au pita. Koe mawhai pure tu i ke ne hanga o whamore more i hata. Ka koe whamore more i ko ia e ke i whakatatau pe ki he lao. Hangi e koe na koe konga na koe whamahino mai e whihi ai. Ka koe au whangatuku o ngofua ke tu i ke ne hanga o whamore more i pe pattern pe tukuange ata o ange ki ai ke ka aku ko anga mai ni au toki fai he ngā simperi o tau e tu i a tau tau ka aku wha tukuange whakalu ko fua te ki hanga e tu i a tukuange hata hatoko taha o whakatau ata ina e hatoko taha o mei i e ku mau ko mei anga mai ni pe ko whai me he kaupopula o whamore mare ki nau tolu he pa ko whiri e whaahinga pe ko whaahinga o nau ngā ue wholoa i toritori pe koe ngā hialalahi na nau whai ka ku nau mai nau ngā hiripo te nau wanga lelei me nau whakalakalaka me nau lili mo ne taria sisu pea kau katoa aia pea te whakahoko rewa he tu i a hono whamore more i koe na ulawe i whok na hanga e tahene kuini ko pekia ko hara halawau mata aho o whakahoko i whamore more i peheni i hono tau e tau hiwa noa mahalpa ko tau wang noa kai ke uma orere iau ke foi tu unga whakalao o mea ko ia pe whakakonistuto me kana e whai pe aku mahu inga au pito ia aku mahu inga au pito e tonga kau fie whaka osi a kie oku aenga koe kuini pe a moe princess pure o gele o me aia o kuna whai pe a kou whietara noa pe au ia tawa taina whakakonistu tone o ku ikai ke i he konistu tone ia ka o ku whai pe aia o ku mahu inga aia ke whai pe ano whakatoka ngā ia ko hinga whako e tau tā noa e konistu tone ko mui mui ke konistu tone koe kuini o ku te eki ke whakangofua mai e konistu tone ia ke ne whai e mea tatau whai he tui o ke whatonga pea koe princess pure o te eki pe ka orewa ka pau tu i whakareo aia o ku mahu inga ai mea ko ia mahu inga ko inga ke oa e mau o pehe ko e me kuini pe hata hai au ne wawa ia o whakahoko e mea ko o whangofua ko ni stutone ke tui pe koha princess pure o ku mahu inga ke whakasi ai whihi ai ko ni stutone ka koutui tonga ko ngata ia ka whafoke atu ai tatala noa ke ngā kupu me ta Polokalama. Koia, Professor Koutui mahalo ku te tangata ai i foi kupu koia, mahino apito e whatala noa koe ke whai. Koku mana tu i hake, e taimi koe na e whai ai Professor ai oku i koe koe hano, whakanofo koe tu i, whakanofo koe tupo uono, oku ke oku nai ha mau ki ai nai ai ha kaupopula na tukuange i he taimi koe na whai e koe no katoa ngai koe tupo no hi whaki koe tui pe ikai. O kai ke mau ki ai, na ke na ikai. Okay.
Ka koutui mahalo ko mea kona e hoko i e aho e taine kuini, ko whapapa piki ai ka koe tatala noa. Koutui na e whakngofua pe e tui, he kumalawa pe ia mahalo. I tu ai lao, ka fuke tailo ke whakaiki ke lao, malawa pe ia ke hanga e tui o whakahoko mai e mawhai ko ia, o whakafou mai taine kuini. Ka koe kumauna ka pau tonu e kumauna i kai ke tukuanga ka upopula ia he. Whakatawata nai ka upopula ia i whanofo koe ikai o ki e koe tamatu i tupo uono. Kui. Okay. Aku mahina o pito e whakaukau. Ko ki tāna ki bena mai e losik. Kone o mai whakaukau koe ni ke ai kone pehe koe government o uhinga ia ke whamau anga kabineti mo e whare area o koe kabineti pe mo e pare mia. Ko ki tāna ki pe. Ai government. Yeah. Koe tuu koe ai wahe ia mahalo a bito kia losika ne tānaki mai ko ia. Koe tuu koe ai wahe ia state mo i government. Koe tangata ko Harold Lasky o kune ne kau no fufua whau mai theory i state mo i government. Pea o kulahi pea tā noa ki ai koe government ia koe fo konga pe ia koe o kabineti pea mo paremia. Koe sino pure ia. Koe executive government. Kau maari e peta anak maya e lo sika. He kui kai koe uhinga koe taranoa ke government taranoa ke sina taranoa koe kai kau filosofal taranoa ke hange ko Harold Lasky. Koe taranoa ke sina pure. O koe ke tu he konistuto ne ia hawhainga konistuto ne o kupure ai whamau anga mo whare area. Koe hame o tu he konistuto ne. Pea koe me eu tu koe he state, he talanoa he state. Koe whare area koe whao wao. Koe nau whatongi ai. Koe ke nau pure nau to. Koe hai ai whamau anga koe whakauhina wao. Pea mo tau pea. Koe uhinga ko mamahe ai koe ai government, he koe government o kuhinga ke sino pure. A koe huma koe whare are aia koe ne huma pena hange koe tau tānoa ke tu i. O ku huma ia he tānoa ke tu i. Huma i pe ia he ngahi mea pe koe ne hao ke o mai ai makai ai whare o whakalu kufua ke atu tuuni ai tu i ki whaatau. Ka koe ke pure ia ki ai koe ne hao pia mai whae ne whi whatongia koe ia whare o whao laopa koe ai hama mawhai pe. Ka koe pure ia o whai pe he fo isino e ua i e tu a constitutional monarchy. Ai au whai he government, pe aku whai e he tu i. Koe kupu koni na ta lauwha o si o ku tu i he whakataha toko ni. Ai a koe kupu tolu ono koe tu i he whare area. Koe kupu tolu fitu koe tu i he whakataha toko ni. Ke ne whai e ai u mea koe kupu tolu fitu. Ai a ka koe tau fo i lea whakatonga koe ki ai koe pure anga. Koe pure anga. Koe fo i whakatonga fo koe pure anga. Koe fo i whapapalangi koe government. Ka ku Maria pito peta anak mai a losi. Uhinga koe ke ngai fo i whai whakatongia. Koe whatongia o pure anga koe pure.
Koia. Aia o malawa pe o kwai ta no ai pe ko government o ku fa o ke ai fo i tolu ko ia. Ka ko separation of powers ia o fa o ke fo i tolu ko ia. Ia fa fo ka donga kada. Mahalo pito, Professor. Ko tui mahalo ko e te toki hoko atu i he talanoa ko ni, i he polokalama ko ni he wiki kahau. Ku wha mahalo lahi atu o ka pau kwa mea ke loto ke wha o siaki, ata toki mawa hea honi. Ia ko wha o sipe tonga ko kumawinga ia he talanoa ko ni e ko whatoka ngai ai kai ke tauhanga o whakamahu i ngai. Ai fo i ke ko ni talanoa he state mo government. Koia. Oku tau lawa pe ki ai, ka oku tau pe mo alo ka ke tau ilo e tau tōru ia ai iwi lahi o fo i mea koe whakaluku fua, whakakātoi, pia moha fo i konga o i mea koe ia. Koia. Koe mea koe na whai ke te ke ia i ngā hi tau koe me hau, na e teke kihe government ke tau te whito ke pare mea mo kabineti ke fo i sino ko ia. Pea alu mo teke ki he whare area, pea alu mo teke ke wha mauanga, ne ke ola teke ke wha mauanga, na ola ai teke ke whare area, o whātolahi a kai toko tāwhitu, neongo koe kia mea e ngau e ai, pea mo e fo i miriu koe ne whai ki e kabineti mo e whātātoko ni. Ka koe anga koe ai maari e fo i mea koe, koe u mea ka atoa ia koe ni hono whakataha i, koe state ia. Pea koe state lewa ia, o ku nofo ai whakaloku fua ia e state, ai ewe constitutional monarchy ka atoa ai. O ku nofo ia, ai fo i whakaloku fua ia ko ia, o ku nofo ia i he mawhai pure mo mawhai o tui. Pea o ku nofo rewa e tau hao koe e tau talanoa government, lama pe ia, hange koe tā noa a losika, lama pe ke whakau mai ua koe, ka koe taim kou tau tā noa ke mea koe pure anga a kune hanga pure i e whakau kau to rule koe kabineti mo paremia. Ka aku alu e tau whamama wha, mo e tau mea kotoa pe, o tau ai koe fo i mea ia, pea koe kakai koe fo i mea ia. Hange koe whakakau kau koe ia. Ka aku i kai ke anga pe he ai constitutional monarchy ia mo state. Ta tau pe mo state i e republika. I republika whakatemokalati. He ko state i ko e republika whakatemokalati, tuku ke ai fo i mafuri a Amerika, ko Palestini ia mo e ngahi kupu ko e ni, ko nautolu na wā whangatuku e umea, o i kai ko i kakai. He koe foi mea kou pūria, o i kai ke pūre kakai ia i state, e whatonga i tonga. Koe state ka tau pe koe republic, democratic republic, pe koe monarchy, o koe ke pūre a kakai ia state. Koe state ia whai pēr tā noa pēr e volo i government. I e nau lawe ke government, i e nau lawe ke pare mia ma cabinet, nau lawe ke whare area, i e nau lawe ke whamawanga. Ko ne hau koe ke whakaluku fua, tau tala noa tau tolo he umawhai koe tau potu ki o lunga koe Palestini, pe koe tui. Mo ne hanga hai ka atoa e umea koe ia. Aia koe kua whangatuku e tonga kai tatau aki, koe tau tala noa rewa ko tonu ke o te tau nofo i e fo i kupu e taha, pa o te tau tala noa fo i rewa o e taha, he koe tala noa politiki, koe tau tala noa ki e ngahi kupu, mo ngahi make he, mo e whakalu fua. Kai kakato e tau tānoa. E koe mea koe kai kakato e tau tānoa, ta toko e tau mai luo taha ki fo i mea, e tau pehe, oku pehe, e tau pehe, koe kakai oku pūre ai, e tau kawei e fo i mohe misko ia,
Ka i hao whangatuku o ku pule wha mau a ngā mihe, pule whare area mihe, pare mea mo kabineti mihe, pia tu I mihe mo ne whakatatu koni. Ke whakawoke atu maalo. Malo apito, palofesa whamalo lahi atu he lava ko ia polokalama te funga whanua alo au ke he weekend, pa malo lahi atu ki he kau whanongo, homo lawa ki tau kau whataha e polokalamani, whaafi atu ki tau toki, taim ta tau pe o e wike kahau, te matu e whoki mai ai me palofesa ki tau polokalama ko e ki he wike kahau. Ka mou mea, tau toki whelonga ki, I he ngahi polokalama e toki whahoko atu I he toenga weekend, malo apito. Maalo apito tonga